General! Go back! Go back! Advocate General! Go back! Go back! Ki Mukhtiar jong kejela hapo kshatri jong ka High Court of Meghalaya Bar Association bat ke Shillong Bar Association hak arpoh nyu tarik menailar kila dawa naga sorkar ban weng ya u Advocate General jong ka Meghalaya u Amit Kumar. Hak ni kasngi de ki spangut Ki Mukhtiar kila mi beneshim benta hak jinyat padba kabasdang najan jing bishar ter shabarik dahan kiti Malki Point La Shumer IGP bat lapan kut biang Shajan ke yeng bishar rengkat ki plakat balatho ban wengno yau Advocate General u Amit Kumar sange ban lute yengi sange ban penja buram bat mandawa bat ino kam habaya kran syakilat pathai kubor u Secretary General ka Shillong Bar Association ba TL Jarwa ulaong bakum ke kenhun jong Ki Mukhtiar kila dawa no menteri rang ba kajela ban sange shi sendan ban lute ya kajela da ka ba penne ya u Amit Kumar kum u Advocate General bat balaong ruba amdei ban yada ya u Amit Kumar. Ki Mukhtiar kila keno ruba ka sorkar jela ka penlut ka ya ka pisa padba da ka bathung Advocate General AG jong ka jela da ki Briu na Delhi. Amit Kumar! Amit Kumar! Go back! Go back! Amit Kumar! Go back! Go back! Roaring practice! Go back! Go back! Roaring practice! Go back! Go back! Amit Kumar! Go back! Go back! Amit Kumar! Go back! Go back! Roaring practice! Go back! Go back! Lucky Amit! Go back! 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 Amit Kumar! Go back! Amit Kumar! Go back! Amit Kumar! Go back! Advocate General! Go back! Advocate General! Go back! Advocate General! Go back!
Amit Kumar! Go back! Go back! Amit Kumar! Go back! Go back! Advocate General! Go back! Go back! Thì company công nga ngapalpal ka si ai lay ki media laya one mania cover ya kan news ke sini ti kumbakalong hi ada sien company kong habang ni bar association skill awan mitch kmat ban ay ka press release halor ke ba ja lani ke ta ki mat jadi jinget hi isu il ada ka ketien pareng ya kan ko na pan keren ko pada kasih kenang ani batai na du sedang kenang makipai ba jokan ke jela kini suthu lang ya balai nya ki bune ti akabani kong kani ke jingja mansyono kaja nadu ba na try dia ya tip ba kadon du ke jingja ba syak keno we u lidar ulale klemakor ya kataka intern nani kawan kena kebrang long under training hakani kam an ti adin kataka jingle klemakor kumaplatip kala don kataka jing shimti ya ka an ada ki we na kisang balang dah ka baki shock ki dat u ti hadin kata ki yelam u ha ka penjayo ha polis bazar kandailat antai ti batnangta anda kila dek shock dek dat la pen ya u unta padeng kata ke jimen sa wajibu kisali ai pad kisa file ke FIR kisa ai kisa bat kisa surrender ski kulit ti ni kum ki nong sakan ni ong ba buri ubule kam sneu mudi ban ngat ai tang ba kam dai ba ken ba manu tinuan simek ai kti nomor play kani kalong ka jiken no manu kila ban sa keno bakile keno pakam bat hadin bakadon kum kata ka jiken no habangidon hakani ka imlang salang kapadon ki ai kanun kakamram kalong ba nakaliang jong kita kinong sya ban ben kinai siki pulet kenang bagi pulet kinle keberan kam dah bakin tokit ke kam but baladalap bagi lale syai kam ka an bedon ben ston andre kam dai bat ke janino bakin shime ka anya kti nomor what malada what if ni manina ba utau brio besya keno la syai kut lap o kadai tang kajing don daw pangapong ni brio andre in general malada ngi shim kulum ya ke kajing jakam baharu hi ben shime ka anya kti ti hadin bagi dan nak kata kajing snow kajing sutu ti ni kum ka kanhon jong ki nong isaan ja ka badai nak shulong bar ban nak high court bar ni let ni kendo ya chief justice jong ka high court of Meghalaya dak ba ni pen pau i ba pai ka dadon kum kani ka jingja ti subha ba fin nakaliang ka jong ki ba fit pai nama pele ban ailat kum ni ba ubri ul shimek anya ka kti kamlong ka pabahan bat baki pulet ru haba hi nomor pele ni penpau apa chief justice ba kene ka khandai ladi ka de ka jaka ka babul ki CCTV ka ba ka police control room ka tebet la dan kan ono ka jingja ba mo ka balong law and order situation lani ki jing klumar tin reha badan kum ka taru kamdan kata nakaliang jugi nakaliang ka police bakin yashim bakin wan ban pen jajai ya kata kajing jahan rai buri la show la dat la parit ta ter ti adu benda pois ta sadar pias ti ke issue juga kalau very simple kare tangga ta ndai ban ailan ani sikmat bayano inoru bikin simek anak ti lada ule kam sniu lada kadan ka an lingba ki kulit so bikin tokit bad hadin kata kadan ka an bar lada lalap lingba kata kajing tokit bolale ka ka amen pun stop bad nakalian jungi ke shilong bar lake mon opi Marsin tip ikut ke jingja nomor kelalong haka lapoi haka media ni yang suspend ya uni balik snew mah
But ini ke suspension ke lomba lada kata ke jing tokit lada lalah ba ulale si syai kam kemud ya kata jing long member hapo ini ke association ke jungiru nginter menit no kita di kesenjam ke jungi bengilale ti halor jong kata ka jing lai jungi bani kendu chief justice ila shim khia kata ka mat ke bengilara but ila file dia kata sumudo writ petition kemud ba dia kata case baka high court hi kala shimti dah ka ba la pelong parti yang ni kumki association kata long shilong bar high court bar bat akal yang persyak ketika state kemud ketika jelah nomor play haba ya kum kata ke state kedai bihiru ban ai ka ta jubah ka court nomor bakum bangong pi kani ke jingja kalong ni penpa ka dia ka failure nak kalian ke state government ban nomor play apa ka imlang salang ka don kata ke pikir ka state mechanism lani kata ka kom terikam nak kalian jong ke state but habadan kanu ke crime lani ke jingshim ka anyakti ka state mechanism ke nak kalian ke kulit ke mate lakam tie kata ka case hadin bakal don ka hearing first hearing ke dia ka live way tarik but hadin kata apa ka sadana ka live tarik ka live way tarik to ayat kata ka jingeta po ka iya ka syariah po ay ko ndre ka live tarik pan August arja rio kai kebaja kalau bana kalian jong ka high court ka pakadang keli ya ka ya uni Amit Kumar bade advocate general kan bana keli ba balik kita di state police ma kimla bante lakam nomor beli kalau BI batin highlight ini nomor beli kana ru supreme court ru kalau dan ki ruling ki judgments ki jongka hirai ki jongka ba omsha yanu shim ka anyakti kata ke bagi orang ke mob violence ma kende bensha bandan kata ke mob violence lani kata ke mob lynching banele bor be dopai ba ban sho bom te kata ke supreme court ru kelakaran syai tekat padang dan apa deng kata ke jingsa kali ke bejur na kali yang high court kapoi pun ban sya ka ba iji wa uni Amit Kumar pun ba jingsa kani ke jingja boro kaja nomor ke bar association ke fail ba ke kunhun jungi ke bar ila fail ni banyadai kende tika jingkali jungi kalau balada kaja kalmar kani ke jingja ko mansong ipi kamri bajah po bar association ke jungi kajah ke private chamber lama kamu private office jong tau nong le pakata ka jing ya keno kan ba udan kata ka jing le sni kajah ke private chamber ka jing kali hangi ko lomai lada ka complain singi kemuan lada kanu ka jing ujor singi kemuan tu kemno pin kan tho bangi ke bar fil ta kemu nak kaliang jungi kum ke bar association ka badan sipun ba ni le ke bar association gidan kinthe adu news pangot kisin ragi di saus patam te kemud ni kum ke bar association kum kan hon lawyers ni lingi im kata ka environment lani kata ka rukom yashong kum kita ki hon haka balong jai ke dak jingi iji buram mar kaliang kum kita ki legal professional kum kita ki beri patre ke ni ka kam ku tinggi kum ke bar association ni ngomong kan nyata ka jingkran ka jongku nomor beli klaim tadon kita ki baru susu kata kut buang bakal ajudan ki kes bermensuaru ke belajar tinggi ke bar association ni la fail tinre dak ka bumbrom pi pensyai bahkan perjudan kata nomor hangi kam judan kata ka komplain bila pani verify nanu ru ni ke bar association balik ni ki kendai mentah ki pada apa bar association tu jungiru ni mi lenti nomor ngisno kum papi uni ubreu ubam dei utau khot jong ni ke bar association ke jungi kam tambah gua shalom bar tipi ukulai ben tho mapli dei utau banang ni nakani ke jala dei member jungi tibat iu ka sup ban kan tho ban ong ba are kani ke bar association jungi ni ki shalom bar association kadi ka jaka ka ba ailat be kita kinong les new bakan ja po kata ka kanhon ka jongki tingi kum ka association ni sumong ni ta ti andang ila sumong kay bangila le limba u council berrepresent ni po to ka representation ko na po ay po ngila tho kata ka city nak ban panju ba pe na ni Amit Kumar ban ong ba to ai ni kita kalis ko ki ong ba labun ba kita ki jingja muchwa to ai kita kalis kana nginyo ban pek ni kita ki nong sha pan pen lada kum ke bar ngin le badan kam lada don boleh sni ngin sim action
bat ka terter ini ai seduk kat ba ai bagin support ru kita ki nong sya ban bai tin re ke masuk kelapan uai ni kita ke reply dah ke boong ba ngamla ban ai pi kita kilis ngamla ban ai tebar lada kita ban ai tebar lada kita ki basya ban bai deki mon cepi ngamla li ai tu kemud ni kum ke kenuhun di muktiar ni syambai bahkan ni ke de tang ke jing pentok pria ke jong lu breu hapo ko open code but kawai ru ke bangi ka kenuhun misuk ya kalau ma nomor kini ki proceeding mo kini ki jingyat mo ko dema po code kam ta ma po high code kadang katakan live streaming ka bagi ong kamu buat ba phila ban pai nakano kono ka jaka link ba ka YouTube nomor kita kata ka YouTube channel jong ka high code ka bagi la ban pai tingi ong ba kani ke jinglong keren lap tu nu breu tang ban ya dai le di nomor ula yo kita jikeli na kalian ko mangal batai mena na kalian ka code kala kali jikeli balai kita ki pulit ki melaban control kita ke situation bakum ka balak create kita ke law and order ukuran kami kata kentin lap mau tang man ya dai le di ban divert la di ban penki kata ke jemut ke code shawai pan ni ong ba what if lada kataru kala daw na ka live stream ni ong ba hato kam dai si baka kajela kari le di ka perthai bor ko bai kanyo kata ka khubor kababakala bonong bangi kum ka kenuhun joki muktiar ang ni shalom ni de ba ailat lani ki bayada ya kini kinong les new termasuk jar khat pat ka tu kesni ka tu ka live stream hapo ka court to chief justice ka kelam long live kai tingi syukurmen ba alis kam dadon kata ka damage mo hadu kat kata tang bangi la syempat ba kani ka jinglong jong ni ubreu ba salia kata ka jinglong ka jingman ka jongi umburome kata ka jinglong syong sup syong sang ka jongi ni kum ka bar association ni yang takai ban condemn ni ubre nomor baik marsin kan thok tu marsin ang don takilis ni gimde bangi condemn direct lingba u council berrepresent ni aku ni long ai ti kata kalis kanangin suthu tambah ai tekemut ni hangi om ka ditang ka jing thok ka jing seler tang ban ni ya dai ladi nomor beli mo pi kalawan kita jing kili ba nomor beli ko bakapau na kalian jong ka state kala fail ka tu kasi bante la kam tau ya kata ka jing ja hadin kata kajing syak keno badan kajing ban bain kata ka dan dah kata ka dei number 1 kai ka kajing ja ka ba nikom ti hadin kata kajing ja kai ka bagi ngilale per association ngila khot ya ka general body meeting jong baro arteli ki bar ka silong bar ba kai bar mabling khot ya kata nomor ni semua ba kajing keren lap ko jong kam kata tang yo wai ar kita ki muktiar batre hang ni silong but kum ong ru jong amit kumar pamba bar associations have failed kamu mut pa bar association baro ikin kila fail ibadah nak ni kejela tinggi khot tak tak kejela body meeting banyak tai ba nomor kani kejing keno kalong salon sa hato nyinile umno tibara kata ka meeting kila mi kita kejing ya keren pun ba kita kejing le jong ni brio nomor pa ledi udai nabar kikam jam ki jong ubun sini ru usu appear beda ka visi bukan teng sini dari babun ni appear daka through video conference na Delhi umnatip itu thawrengi kani ki bar association ki kamera sino dan umnatip ta kai ka baki keren kalong ma ula sedang ru ban ai appointment ke ya kita ki juniors ki jong ulan ni ta ki bri ki jong bamdai na kani ka jela kila bandai pana Delhi na jaka ka utre kila bandai na ki we ki jela ru ndre kata kalong balak tikna ba kindegi nak ke jela tekat beraya share kita ki khana bakani ke jingle jung bru kabani kom bu khin snap ini kum kita ki kenhon juki muktiarang ne kidon ru kata ke jing pendan kam bakla ya ke office ke jung kum tahu advocate general ke marpai kuman pensyai pi ke office si jung advocate general kadai kata ke office ke bolong halor do na kita ki muktiara ke jela ti kum tahu bolong halor do udah ban pek ya ke bahak kamiat jong kini ki muktiar ke badan apa ke jelah kum ki kita dah kepala dadon ki kam ki jam un endorse kini kita ki kam lani un ai un bah kita ki kam ki belum legal jong ke jelah kenang bagi muktiar kini ke jelah ini yo bani terekam ndeke ikam ni bule ya kita ki cases ki badai jong ke jelah pun sini laki dai ki case jong ke Meghalaya ki badan apa Meghalaya lani ki badan Shabar ma Assam uan ra be kini ki beriau ki jong dah kaba ni kum ka association ni snow baka ni ka penduk lat ka penduk lenti yang ni ki muktiar ke badan nak ni jela
Nomor beli habuan bak hamtam eru habuan ra kini ki muktiar na sabar kamut pa kajelaru kepulut ekstra kepulut tam ya kata kajing siu ya ki nomor bila sutui ada kiwan nabar la de kiwan benda deli na no kejuk mata ngantara yar bak ngimnget bikin wanda ke train ki wanda ke flight kinsa ki hotel kumbagitip pensa ki hotel ba bebiang kimde ki pemalu mala tiki ini kita ki kenram kebangi ke kenhon hadian ketua meeting ngila rai kan bangi di benweng membership na yu bat ru begin dawa na u menteri ramba kecela bapai kidan arti likimat kawai kamat kalau mau umbura mingi ki locals kumita ki local association na kan kecela maru bentok ini ki bamdai bentok beriagi bat ka baar ka upunan kam bakala kanya ka office ke sungu nomor la prasna mi menta le kita ke kam kila don ru kita ki jipulot ya ka pesa jo poj ba ka bamangi ki locals mau ki batrai kini ka kam himyo benta haka bangin ya ndai shoot tanga kalan ke jingyo jingem bling baka la ta ka fees lani ka jingyo jungi ha bagi trai ka kam henry kaderu penduk kanya kata pen improve lani penjana ya kata ka sap kum ki muktiar nomor bay lada tim ai lat ini ki balalong kompeten lani labit labiang ti kumno kata kalat kan peli ini lesai bingin kiur wah kini kakam kini ki arteli kimat nilabu khmat menteri ramba tamolong ka basusi pan hakaba jaka bu menteri ramba un reply ini un reply kata ke jing ka jungi lani ai khot ini begin dia keren ban penbait kini kenrom penban haka absal terik zaman tahu benai guys uliak nu ai penban ya presiden men nak pongba we are lucky banyo yu Amit Kumar as iji jo kajala kabumot bang ngi kum kajala kum ngi dingil along bodon bok banyo kum yu new brio uban long tau advocate general lalu bakli do yaki muktiar kajala ti kawai kajekeli ngabu long lucky la kadai aka benta jong ka public interest ne jong ka personal interest na bala ding yung public interest mo ngilong habak aka benong kata bakadan kata gaji nong hakal yang ka roy ka par jong kajela hakan ogor kom nomor brio uwan nengkong wan marway jadi nang tu wan ra sibun ba kata ki kenuhun ki jong u bantre gini ki kam jong ki locals ti hakan ogor kom kajela kayo no nomor mende bang bangi ngimdan kita ki lani ngi dunai kita ki muktiar banle kita ki kam badai jong kajela bang belum susut hamo ada ampli kalat kumnon la pakren tin re kata ke jimbut jungi jo ke protes ke boro kata ke jimbut bangi ngisno ba nakaliang jo Amit Kumaru ula fail ngi ka association ngi don bat kumon syong no kini ke jingi kun ke jungi minta ke protes ke jungi minta ngamtip ke ek banjana ni shikman maku makalong minta ngi kum ki kun hon ki muktiar om tanga shlong henry na boro kale ke ka district mo akan ni jela yami renti nadu Garo Hills nadu Giant Hills bat entah ke East Coast Hills Eastern West pro ngilayawan bat ngilay penpau bang yalong teli akan ni ka jingi pun majui nomor baku mo pi kani kamde bakta tang iwei arngut lani iwei kenuhun jogi muktian rek kata ya boro nomor lada pi penan kame ke public fund ani ka pisa ba ban siur yanur yano andre utra jela umyo nom lendo umyo ta ka benefit kata kalau kayak ke bakala ke bangiru ngimdai ke man island nomor hoot ni ning ya keren ya kata ke isu jong kimuktiar tama finderpet kani imat kala along ke tren kala along ke kata ke jing jia ke kakak kan finderpet ya ke bubun ba ke baga kloy haban outsource ya kata ke kam jong ki local sabar ti kata ke dika jimut jong kani ka protes ke jongi dak pa nomor ngiru isno ba ya kani ka jing ya ki kam dai shu tangya u Amit Kumar kan ban ya wen u tau advocate general nomor ngisno ba nimdan confidential u ndreiru kadairu ka message ya menteri ramba jela bapai ni habang itrai kani kam ngiru ngilong kompeten ba ngilong ke bebet bebiang sunpet ini nimdan kam rumon ra nambar lada piwan ra nambar kam ke penpa ba kadan ke ike silendet ka ba tharai ba ladai pihak bu dangi bangin le kani kam yo tharai kadon kajing tiang ba yo niatip no tadawan wan bar ulemon tikisu yo bor
ti kata he gede gejing yakun ke jugi ba niap nang ke ni jong Amit Kumar yo bentah kini kikam kataru kelami ya kejing keren tu bagi don ru kita ki court orders kepala refleksi sya nama buni kon jugo jisha udang sulai ya kan ikan simpule ndre layo lat represent pat ya ke jelah ke jumi tapi ke bos no thamula ke ba ni ngedon kat ni kita ki muktiar badai nan jong government ru bede jong private ru tindri udang sulai represent pat ke jelah ke jumi long ni association ni sno ba kanir ke de kawai kimat balada ni ki association kita ki association muktiar mungkin kia ladang mungkin kia kini kan nang eja si eja bat ladang mungkin kia mangi manupat berkit kia mar aku manong pi haka takarukom haka imlang salang jong kata ke demokrasi bagi om kadang kata ka three organs legislative executive dan judiciary mengingi dia kata ke judiciary tu bentik care ka bahaka miat jong ke judiciary jong kikam an jong kikam court dia mangi kadang nya ke dia kopor kalong historik tempat juga ni menurut bagi muktiar ni juga hak dia celah juga gini mi ni hak ni temangin man se hot lada pe kemasuk no ya kata ka kejingle bamsumnyo hi jong Amit Kumar ya kita kejindawa ke jongi ni kata kejingkeren bamon ngacu ke le ke bamon ya ke bamon keren ke bamon kani baro manong pi kede kata ka kejing semua maktin perang feeling of entitlement mau beli belada nang ni lah bunsnya prasnem tam di ber karena kalian ke government ru kemudian kata ke jing te lah kami kata ke jing wan beri nabar di ngi ka kenuhun ru nomor ku pingim damelin bani wan bani protes ni oh kadang kata ke jing tnum ho tamlong mentap ni iban lor ba wan ra na beri nabar ni ti ho ton ki khep pangi juya keren tamlong kami pois mission ru tihadir umi pat sekejap keren banjru ini di semua ba enough is enough lalong palat kata tarangi kekurhon mentangi om baik yang tolong kat belum lamar di mensuai laju air representation kam long kam seksual temban si mentah kada ino kesenjam ke ba ngina ban exercise kata ke democratic right ban assemble ban protest umar kini ka ban protes ban mi kuniru kada kawai nak hok ke bakariti sensyagari ka ai yani kita kinong ki Pak, construction of dari India. Tinggi mismo ba em. Lada nakalian ki administration na ni nakalian ke sarkar company ang kita ke jindawa jugi in a diplomatic way mo lada kata ka lenti ke balong jai ke dak bangila ban ari court ki kin reply in court in the meeting. Dakim la ban ai kata ki jindawa ke jugi dak kata kom tu man sing hap ya nya dakane. Te kata hi ngasno ba kata ke jiso ke jingle ke so ke debek kata feeling of entitlement itu semua bangala benlek mon nomor ini beliau nomor kumpul ngepi mene malah batai mene limbai perlu sengaru kan beliau ada laslen ada laslen lah perasaan undesu padang itu uyo benlek kan mon dia hantak usim kabu ini ben kejindawa ke sini ba om bekendon ba kata por kalau mene hak representation juga syau menteri rembak jelah ke bengil ale kalau mbak ngila ai porsi tayo on respond tinre jika bun jubah ini jubah penbanda Amit Kumar jisha ni kamtho city address ban address Amit Kumar ke city ke balik show CM show menteri rapa uyo Amit Kumar pan mak dak ko ang refer ke to city bepipa show CM ti aku tu ngi ai porsi tayo ti hadin manta ni ipat pagar kalau penpan beri hura kata ke ti kata steo galak kut tebat ni nang ni sekmat ru ngilong ba ngin yang kun ta kata ko por kalau ba nginang ya demand kun ni nginang ya protes kun ni nin pai ke ngada kadon kata keji sutu ma ngir da ka buram oi kani keji apa ini u eji kadai ru haka kabor CM menteri ramba udan entah budget kabaha kemiat sampai indre la dagi pek pat ngikir pat baka platform ni bahwa menteri ramba ada sutu ke ani kita deputy CM di ban sutu ke balada kibu atau advocate general kalau akhli jom kita muktiar ke jalan tre nam ta ka welfare lani kata ka benefit juki muktiar pat hagari lani ben penyo nong lani ben pen ai lat
makin ya kieu lang akan ni kam banlong kita ki bahmat akabai dai ki kam represent ke state ki jisha ki di ban perkhat ke bahwa lale bakala ke di bendan ka review ke nak kalian juki bahwa la da kalong sya ku tahap we tindai ke susi kalong ba yang kita khor rum khor la long no kin bola te kani ke ji khon ke ji ta ka long tang stage 1